Wahai saudara rakan sinaro, agam ngan bino raya ngan ubud, na bacu cae sigra pesampo di dalam rampo ne dengar bacut masa pandemi virus covid-nya sampo anjino mantong na hayut karena gohruda rata je saga Bandung getanyo tak cegah bujun salang sabang cara jaga letanyo berata saga tajak hamun nyohana punting ecut lem kamo sengap nu imro di rumah mubun bek tajak muen angin jak mano jak pusenang ro kiban yang mun Pelam lam kawan nyan bak megumawa urang mepala rayangan ubud pelam wisata jak luar nanggro napeng lam jara nemu blow dumpu jut ngon luar daerah langkah je saga nejak ngon nuwa napeng lam palun cukup bahaya waten wawa Pelam nu imra nu tem semengun hanu tem pega langkah banua gop tanyang pro hana nu jawab menan bahaya rakan sinara Bandung getanya tak sabah bacut bek dilejak muja ni bak masanya takut mepalo emangon yacut tak sabar siat mehat masanya mantong virusnya waspada bacut cara pencegahan rakan tapako dapat himbau nyanyang mekusut protokol kesehatan saban tapako pencegahan virusnya mupom tebujut be anggap sepele wahai rakan ro mari getanya be mupom bacut